Anya laki din! Kita ang timanugang tamang mangan binigna. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawin manan ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanan na. Hoy, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, korsonada mat ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo. Baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko ang mabalin alabaan. Kasanaw, ibagbagam kinday na kursonadak ni Carol ang manugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita! Kita ni Carol nga ipagmaw anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsil founder aramidin na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manan ipag Carol tinakita yaw. Saan mat ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila. Isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Di kay agpungto tapod nung mati ibagbagak. Adamat maitultulong ni ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakit-kita day tangar aramidan na nanang? Oh, day talang tar aramidan na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga rin ti kayat yung aramidan ni ipag Carol nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day tala aglabot ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na day ta Carol. Bana, adda ibagakan ka baraw. Nay, si kamad ngayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Ingka man ramusan ni Carol. Ay. Nagalasan day tang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo day ta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day a Carol. No apeng ay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mati Carol na napasita. Awan mati matingar aramidan na. Di mo man isakit day a babae, banay? Ang burburok ti daraken ko na. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay nga babae. Diyak kayak ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak nagbuybuya iti TV, nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay Carol. Diyak to payagbuya iti TV, pasayang ti kuryente. Nanang. Ala, idapam day ta TV, no di mo kayat nga idapak ti biyag mo. Nanang. Idda po akong ti TV. Nagpuskol matiro pa man niya. Saan mo matabalay ditaw? Ngam ko namlan asino ka adunya ngagboy-boyay ti TV. Pasensya kayo, nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay katawan mag. Papakpakan ka laang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpot kan rulay. Apay ka din, nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugak ni Carol nga ay. Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, nanang. Nagasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti tivay. Anya? Ibaga na pa'y anagrawotak amangan. Imbaga ni Carol day ta kada kayaw? Wow na nakaw. Day pala ka no agsilsil pondar aramidag. Saan laday tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y nanang? Dunya ka na tawan mo't aramidag. Agtugtugawak ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak tikasta. Kat na ikamkamang laan. Ay, nagsakit ti panagsasauna kanyak anak kaw. Ay, nanang. Ay, papanaw mo dito'y balay tayo day a babae anak kaw. Ay, apa yan? Nagsangit kayo mutay. Nagsakitan ti barukong ko itar aramidan na anak kaw.
Saan anain kalintagan, dararamidan na kanya ka. Nanang, Kung taran na pa iti sakak ngagboy-boya iti tibay. anya. Wala na ka. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak lakuman. Anya ka din day tangay bagbagayaw, nanang. Wan, matayak lakuman. Tawan matlat mangisakit kanya. Ha? Ay. Hanya tinaramid mo iti sidaan, pasita. Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Carol. Anya? Sigurado asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida at binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matakngay. Tapno saan kan ang makakita. Ay napasita. Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas ti ugalim. Kabosor mo ni Carol, ngawan mo ti madingar aramidan na kin ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makita. Anya? Tiyawanan ba'y na Carol? Nagimas ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaan a ginamurak iti nagadwa silay? Ne, apay abuy-buy ang inyumat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngumkas lasaan mo't an apektaran tiyawanan bay na babae. Kasano ko maama-apektaran? Kat naasam nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya? Tunggal agsubo ket 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya, ad-adnan nga ado ti kanin na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mana, ano usamon ti ugali ni pasita, Carol? Sumanao. Mawatak, tatang. Nagsingpet ka kit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kada kami amang ano nagapadan kinipasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Agyaman taman nakawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga, di mo latan ikaskasaw ni nanang yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinungpanang nga pasita. Amo ka, binignaw. Anya ti amaong pasita. Paggagartamam ni Carol anya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kini Carol. Agasam, nagmayat ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw magsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakal ako kumelaw. Ay, sumardeng pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Sus. Di mo man idanggi-danggil day sa barukong mo, pasita. Kayang bain ka kumamay. Naggagit ka rin. Nga mapay nga ibagbaga ti katugangam a babae a nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan mantlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas abalikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan kayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan. Tapno matayakaw. Apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw, tiyada dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya.
Nanang, Si kalang tagsiday ti linutom, tapno si kalang ti matay, salbag ka. Sita, anya manan dayta. Ay, biniglaw, no kayat mon ti matay, si daam ti linuto ni Karaw. Anya, Patyalt nga inikan na iti sabidong ti sidaan, tapno matay tayo aminen, kat masuludan ti balay. ay nagalasan dayta pa nagsasaom, pasita. Talaga mag, amok ti panunot na ita babae, tapno masuludan ti balay ta. awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala, no di mo kayat asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida, tanay, mabisin account. Ay kat makamo ka, no matay ka, itabon mo ti bagay ngagmaymay sa. Anya, Amok apamardaya lang ter aramidin ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso nagalas ti pa nagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyaman takas ta ti kapanunutam, Carol. Nagsingpet ka nga asawa. Aginanakan, Rolly. Inak mangisagana iti meriendaem. Siya kung ti mga lang ti merienda, Carol. Kapailak mo dahi tang aramiday. Sikakit di ti rumbang nga ginana. Apay ni inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungamin ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Di kay madanagan. Tasukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kamin iti sabon. Iso nga inaramat ko pay laang ti sabon nyo. Agrason ka pa'y lang a babae. Naglaing ka sumumbat. Nanang. Apay, lumaban ka na. Kabalan na kaun. Saan, nanang? Saan ka lumaban? Matlagayam. Ala, ingka gumatangan iti sabaw. Asukat ti inusar mo sa bungaw. Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang kan ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramidan kan kanina ng ipagkarol. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsingpot ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. Ay! No na ikamkamang kayo lang. Agriing kayo mo't itinasapa. Tapno addamet matrabaho yaw. Saan aday talatan agid iddater aramidan yaw. Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saanak payla nagtabaaw ditoy, saan ka payla bumangaw? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot niya si nagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, Kabalan na kaun? Nanang. Agsao ka no kabalan na kaun, Carol? Si kalangaroden tinay kamkamang, naglaing ka paylang arumasaon. Husto, nanang. Dinaklatdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumanaw kalangan dito'y balay may, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. No day tati pagayatan nyo. Ngam sakbay apo manawag. Daytoy pa'y ti parakan ka. Ay, ang na ikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka. Ungutan ka pa'y tapnagnakam ka. Ayan, Kalbun ka ita. Ay, hindi nakpungutan. Anday kawan na, Gunggunam, pasita! Dayta ti maganap mo! Ti kunam nga takat kanunungan ka? Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abo ko. Uuray asinaw, mapunwan iti aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiti ngipon mo tapno agnakam ka. Anya, Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaan nga kanunungan, kasi kamatlat nagbasaw. anya. Himanaw dan niya kasawa dito balay. Mangibabain ka, pasita. Paliwam day tao galim. Binigno. Saan nga po tanay kamang laeng ni Carol kat kastang ti papakitam kan kwada.
Anya laeng nga iti parang mo arupam ka dagiti naganak ni Carol. Alaman. Nakaamiri sa kaon binignaw. Madingag pa iso tinararamid ko. Inakagkid daw iti pamakawan kini Carol. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Sa iraw, akatugangan, dito'y drama tayo, Anyalaki din, insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Nakitam dyan na regreg akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita day takwarta manaragrag pasyo. Anya lakit din nilitang. Damdamagak laang no da nakitam akwarta na regreg dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan? Anyat pa nakitkitam kanyak pasyo. Sa anak nga honest? Ha, ibagakan ka ano ada nakita. Ngam awan mat nga rod. Di ka nga rod agungat, bakit? Kasano sa anak nga agungat. Katkas kalaag pabason. Anya, ay, inik ka manin iti sabala kay papanan ti imbagakan ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kayat nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipan mo. Anya? Nanang, Day, imalatiw ka mo't na anak ko. Apay aya. sapsapulak nga mintay timbak a mapukpukaw, nanang. Kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw atimbam. Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Uray maputan amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? At dayta kayo manen, nanang. Saan kayo apababasulan? Imbagaklaang amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanyak. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta, anak ko. Nanang. Imbagla nga igatang nyo iti sidain nyo kinitatang. Mundo nga rodan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan may kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anyalaki din dagiti karubang nga daaso na aya. Apay Manuel, bigbigat nga agtabtabaaw ka dito paraangan yaw. Ay, talaga masikurana ka nanalitang. Anyat pa kasi kuram aya, Manuel. Ay, nabanog ako na talaga nanalitang. Ay puisit ka, nagadupay laang asaom. Di mo pa'y laibaga no anya ti pagbusbusuram. Dagiti karubang nga daaso na nanalitang. Apay aya, Abay, di yo aya makita dagiti rugit ti aso da. ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso na kita, Manuel. Tuwin, nanalitang. Dahil ti pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga agkaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y la maustel da kita nga asaw. Anya? Ay, madiday tang ibagbagam nanalitang. Mayat, Manuel, puno mo ti bagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mo't adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, anda puntom nanalitang. Kastoy ti aramida, Manuel. Ako pom amin dagita rugit ti aso, ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? Apay ngay litang. Awan matan tinabati akanak. Mabisinak pa'y mata naggapoy jay talaw. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya? Napanan nga rudya kanak ngay. Amang ano kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya? Kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Ket dua talaang matngag nana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta. Ha? Amang ano kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga nakta. Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta? Kano naglaing ka nga agputot? Ayan niya lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta.
Anya kuma, no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusab ka nga, maid, iso anagado ti anak ta. Anya sarabu sa basasawam dita. Naglaing ka ngamin nga agsida iti tilapia, iso aday ta. Ay na, nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya, nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mo't pasyo. Nila ang fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatin ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak ngamin nanang. Iso anapanak nagkalong iji balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo. Gaputa, kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatangyaw ta naibusan iti makan. Mala. Dispensar nanang. Nagrawat ka mangan. Ngamde ka mat lumuklukmag. Day talat tiyan mo ti dumakdakal. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya. Anyat aramidom pasyo. Rabieng, ngam agkut-kuting kapay dita aparador. Sapsapulak nga rin pitaka, klitang. Day tangamin ka, tadi mo amo ti pangikabkabilam iti walit mo. Awad ka ti amo malaklakayan na. Anya man day tangay bagbagam litang. Sapsapulak lang di pitakak. Nagalasin ti rumrumwad di tangiwat mo. Usaram nga min day tamatam nga agsapul ah. Saan kat aday tangiwat mo? Sa anak mo't nagsasaw nga agsapsapul Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyo. Ape ngaglaw ka ngay litang. Ibagam kit din a siyak ti sumadao. Kayat mo tadut-dutak day tadilam kat ipasidak ka dagiti alutiet. Ayan niya lakit din ni litang. Makarangrang day ta pa nagsasaawm. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti panagsasaom kanya ka. Anya, sakpayan ti nasakit ti panagsasauna. At daya imbagak ang makapasakit itirik na. Agulbod ka pa lang. Uray matayak ita no jak nangagdag iti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardang kan litang. Naglaing ka makiapa. Ah, kastagayam Anay ikaw, apay ngagkatus ka ngay. Siyak pa yan ti pangibagaam analaingak amakiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya manayin ti pa kay naigan dagiti lupot kaw. Si kapay ti adaganas na amang ibaga analaingak amakiapa. Oh, kita manetari daw ti silidta. Apay day tari daw ti silid ta, litang. Naana yun. Di mo pa'y maisimpa. Anya, ay, agkakanat manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan day tari daw ti silidta. Ay, piman mat. Anya ti piman matlitang. Ni Manuel Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasi piman nga agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din ayalitang. Kumkumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mabagtita kaw. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-daw at aramidam mat mait. Agungungot ka manan. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Agawid na karudan. Agungungot kayo matan. Babiit man laang mait. Ay, apay nanang. Masigug kan sa manad. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day tanga anak mo Naglaing kayo nga agaramin iti ubing. Nga mawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang, kita man day talanga mait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mo. Day talatan agar aramid iti ubing ti amoy yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo, nanang. Nanaday, sabali pa yan ti payud mo. Naangdod ka. Naangdod ta payud mo. Ingka agdigos mait. Ha? Siyak ti naglutaw, naglaba, nagdalos kan aminen at trabaho diti balay. Anyat aramida mo, nanang.
itupak-tupak mo matanda gitiin inawam. Kasano? Kat naglaing ang mga ti amayo. Ngam di namot amo ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Taamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarabaya, Fina. Umay kayo ikan iti kwartayo nanang. Kwarta? Ahay! Mudto yan agos ti kwarta. Tay nakgumatang itinapkin ko. Anya anapkin. Kat saan kayo matan nga agregregla nanang. Ay, wen gayaman niya. Ay, inakgayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, aparakin ka. Anya ngay dayta anak kaw. Earphone, tatang. Ha? Saan ka di nga damot cellphone nyo, tatang? Adda Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo. Kit aramatin nyo, dayta earphone. Tapno saan nyo amangag ti boses ni nanang? Wen ngagpaysoan niya. Mayat dayto yan napanunot mao. Makarengrengag payso ti boses ni nanang yaw. Masyanang arod kada kayo, tatang. Isu agi matangak iti earphone, nga usarin nyo. Ay, agyaman anak ko Dakkel di may tulong daytoy nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubaya, Manuel? Isulat ananalitang. Inaldaw at tangaggabura kiti rugit ti asaw. Di mo pa ilakot tiliwan dagiti aso taing kailako ka dagiti mayat gumatang. Anya? Wow, kasta kaagpaiso ti Aramido, Manuel. Hay, di pa ilakot maustel amin dagitang kaasaw. Ay sus, dakas day tang ipagbagam nanalitang. Dakas tagilunawd. Ay mayat, Manuel. Anya kuma. Di na pa ila makimat tapno malpasan ti amin. Asyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutuak amanok. Ibabaon ka, Pasyaw, agtignay kan. Di nakit din song batan. Di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsut mo nga iti earphone kaw. Kasarsarita ka? Ngam di kamot sumungbat? Anay ka! Apay ngagkatos ka ngay. Naguyong kamateng. Ingka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutuak a manok. Anya? Sika ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau. Ha? Nay. Hoy, Pasyo, di ka pumanaw, ibabaon ka. Salbag kalaklakayan. Siyak manlangan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngato dagiti naganus a bulong. Nanyamot na iti apon ti marunggay. Nagado tinaputi da sagana. Ulyek langan, tapno maalak dagiti naganus a bulong ti marunggay. Anay ko, naspak ti sangaan nagbatayak, kat nasugata, kanay ko. Anay ko, nagsakit. Ay. Natudok met ngagpaisunday tapatong mo, litang. Ay di nakbuya na kasta pa siya. Itiray na kaya ospital. Agdardaran sa mo tinasugat kanya. Leksyon kan kadayta. Daytoy titandaanam. No dakes ti rumrumwar ditangiwat mau. Dakes met ti mapasamaken ka. Pasyo. Agsingsingpet ka, litang. Karma ti awag iti dayta. Anya pala tiraramidam. Itiray na ko ni ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan. Tapno itaray ka di ospital. Ay, wan. Agbalbaliw akon pasyo. Agsingsingput akon. Very good. Mala, kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay ste, day tanatudaw. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo!
Anyalaki din! Insurat ni Thea Tina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Numalpas ta amangan. Tulungan nak amapan aglaba ijay karayan, King. Yes, darling. Numalpas ka man nga agdigos kat labaam adagosan ti underwear mo. Di mo isabsab itlatan ijay CR ta nagbangsit. Saan man na dayta ti bagbagam, Anastasia? Mangmangan ta, dayta underwear ko ti bagbagam. Pudno mat, makalawas ngamin adi ka agsuksok at iti brief mo. Ay, di mo pigsaan tagsaaw, Anastasia. Kababain. Ulag! Adda ulag! Ha? Agpukpukaw iti ulag ni Ding. Ay, mapanag ka na si tayan na. Ops! Hoy, King! Pinanawang matantikan ka nam. Na, tiawanan ba in alalaki? Nakangaglang ang iti ulag, ti maray adagosan. Ayan ti ulag, Ding. Simrak di ta kusina mi, King. Nagtakal nga ulag. Mala, aglisi ka. Tasya kung ti makamo iti ulag asimrek di ta kusina yo. Nagturad ka talaga, King. Di ka agbutang iti ulag? Anya kumagay ti pagbutngat. Ulag lang dayta. Isurom nga rod no sa dino apaset iti kusina yaw. Tinagturungan ti ulag. Kitaan nyo. Natiliw ko ti cobra. Nagdakal. Nagtakal ako, bra. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kakalugran. Natiliw kong daytoy a cobra. Rumbang lang nga awagan da ka iti King Cobra. Tanalaing ka nga agtiliw. Anya? Manipod ita. Awagan da kan iti King Cobra. Saan ka di nga imbagakan ka at tulungan nak amapan aglaba ijay karayan? Pasensya kan, Anastasia. Napanak ngamin nagtiliw iti cobra. Nang ibagakan ka amapan ka agtiliw iti kobra? Apay, di ka agbutang nga amangan nutok kawan nakatiulag. Ay, awan kabutang ko, Anastasia. Bakit? Diyak kabutang ti ulag. Sigurado ka nga awan kabutang mo, King? Wen, bakit? Awan ti kabutang ko. Gaputa di na kinuyog anapan naglaba. Dagiti laang lopot ko at ilinabaak. Imbatik dagiti murong mo. Apay ngay, bakit? Apay ngay tarupam. Ha! Ala! Ingkaglaban! Anya laki din ni bakit? Innakaon, si kamot, agungat kaladagusin. Saan ka ngagbutang iti ulag? Ngam kabutang mao tingiwat ni bakit mao. Nanang. Sa bagay, basol mo matlaang no apay abugbog kawan na ka ni Anastasia. Ipangpangrunam nga main tagtilew iti ulag. Tumultulong aklaan kadagiti kalugaran, nanang. Kasanon, no adamatok kawan jay ulag. Wan, maawatan kay ti dayta, anak ko. Ang delikado dayta nga aramidam, tamang ano si katimatok kawan. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Uray puutin nyo ti bagak, jay ulag, ti kagatak. Anya? Api nga nagkuti-kuti iti unag tilanggot si. Anya nga iti adda di ta unag. Ay, kita. Ay! Ulag! Nagdadakkel nga ulag! Ay! Ulag! Anastasia, apa nga agririyaw ka? Agriyaw tarupam! Anay ko. Apa nga tapis ka nga, ay bakit? Apay nga da ulag di talanggot si. Iya da yung kanyak dagita nga ulag. Ay kwa, isurrender ko dagita nga ulag kadagiti masaknan. Bakit? Iso nga inornong ko di talanggot si. Basta iya da yung kanyak dagita nga ulag. Mabuta nga! Dandanin maluto ti tinula si daan ta, Anastasia. Mabisina kon. Nasayaat nga rod, no kasta. Isagana mong dagiti pinggan.
Ken kutsara tamangantan. Adda ulag! Nagdakkel nga ulag! Ha? Di mo't minang di pukpukaw iti ulag. Mapanak adagos itayan na. Ops! Na, timarayan, kat pinanawan ng tilutlutwan na, nakangaglaang iti ulag. Ayan tinakitam nga ulag, minang. Simrak di taban nyo! Anya? Agdigdigo sa kita'y simrak di ulag di taban nyo, mi! Anya? Ay, kasano kadakkel? Basta, nagdakkel! May isa pati kadakkel na! Mala, sumrekak nga roden iti banyoyo, kat alae kon tidakkel nga ulag. Kita nyaw, nagdakkel a kobra tinaala kiti banyo da minang, kakalugaran. Ay, nagdakkel nga pa isang ulan. Agyaman na, King. Kobra. Kasano lang at ano awan ka, nangala iti day ako, bra. Awanan ti pagbutngam, minang. Inkabil kon iti sako ti kobra. Ay, agyaman akmanin, King, ha? Nakal tinaitulong mo kanyak. Ayawan na niya man na, minang. Ayaban daklaan no makakita kayo iti kobra. Anastasia, Ay, di nakman kalbi-kalbitan. Si Kaking. anya laki din ni bakit? Apay ayo, maturog akon. Ni bakit mat? Ay, di mo man singan, di pan naturog ko. Anya dayta? King Cobra. Ay, buwisit ka. Agsapin ka man. Nagturag ka namang ipakita iti dayta. Salbag ka. Eh, buwisit. Siyak manan ta ginaw. Agluto iti pagarmosaran kan agdalos itarubayan. Apay, King. Agrek-reklamo ka? Saan? Bakit? Apay ko mga agreklamo ak ngay. Apay nga rod ato man nabutob ka nga agin inaw itinagar mo sa ranta, ah? Anya laki din ni bakit? Tumanabutubak ayamat. Kat no agkankantaak. Anya? And I love you so. The people ask me how. Anya? Makitam, naglaing ang agkanta. Bakit? Ulag! Ada ulag! Ha? Nagdakal! Ni mo tata isagani niyag pukpukaw iti ulag. Mapanag adagos iti ayan na. Oops! Na! Hoy, King! Pinanawang manan ti trabaho! Ay, kawanan ba in alalaki? Ti marayan, nakangaglang iti ulag! Ayan ti ulag, tata isagani yalong. Naa, tatay sa gani ko namlatan. Di mo iraman ti apilyi daw. Ayan nga ron ti ulag, tata isagani. Simrak itidaan nga aparador may. Anya? Wen, King. Nasiputak a simrak di ulag di tadaan nga aparador may. Sige, tata isagani. Sa pulag di ulag asimrak di tadaan nga aparadoryo. Kita nyo, kobra tinatiliw ko asimrak ita aparador na tata isagani, kakalugaran. Ay, nagdakkel nga pa isang ulan. Agyaman na, King. Diyak lang pagarop a sumrak paigayam ti ulag iti unag ti aparador. Wen, tata isagani. No, anda makita ti ulag at araon na iti unag ti aparadoryo. Talaga asurutan na. Anya, Kas kuba kadag iti marabuti. Ngagnanaed iti unag ti aparadoryo. Taraon da ita dagiti ulag. kastagayam. Wen, tata isagani. Nalakala nga nakastrict ti kobra iti daan niya aparadoryo. Gaputan, nakalukat mo tiri daw na. Wen, King. Dahil nga minentiri daw ti aparador may. Iso nakalukat latan. Abot pa yan ay. Isumat lagayam tata isagani. Komporme nga min niya abot ti sir-sirkan ti kobra. Ay na anak ka, madandanagan ak itar aram idaum. Anya laki din ni nanang. Anya nga min aya ti pagbutngan nyo. Ti panagtiltilaw mo iti kubra, ah. Awan ti ruba nga pagbutngan nyo. Expert da ito niyag tiliw iti ulag. Sa maysa, makatultulong agpay kadag iti tattao. Dagiti ko mamaseknan nga ahensya ti gobyerno, ah. Ti ayaban dagiti tattao nga agtilaw iti ulag. Kasla isumutlaang, nanang. Tay, Kasla isumutlaang, nanang.
Kabailak matagtiliw iti ulag. Kat idatag kumatla kadag iti masiknan ti matiliw ko nga ulag. Ay, oray, pay. Ngamday tamat biyag mo ti agpiligraw, numatukkawan na ka ti ulag. Anya laki din ni nanang. No problem kunak lang arudan. Jay ulag tagbuting kanyak. Ngal to pa si bibiyag. Anya? Ay na, nagadumanan ti murang ni King. Inaldaw lakit din nga aglamaak itinagado alupot na. Anya nga tanu po urak lang dagito'y alupot. Tapno agnakam. Ay, alaak man laangan, tainak ipalabakan kwa na. Anya day tinalamuyot. Ulag! Ayan ti ulag, Anastasia. Ada di tayan ti luplupot now. Anya, no kasta, nakabulos na giti ulag nga insakok. Awanan kay ti baingking. Sana kamatay iti gita ti ulag. Ngam patayon na iti nervyos. Anya laki din ni Anastasia. Managbut-buting launay. Anay ko. Apa nagtapis ka nga, Anastasia? Kasano, no tinukawan nak day tanga ulag. Saan mo't siguro? Bakit? Mabit lang. Talaag day ta nakabulos ako, bra. Siguro, at daanting-anting ba niya, King? Apay, anay bagam day ta. Ding. Kasano? Naglakam at tiliwan, J. Cobra. Ayamon pa eh. Awan, ti anting-anting ko. Amok lang, terarabidak. Iso akabailak at tiliwan dagiti ulag. Sana all. No, adda makita yung nga ulag. Ibagayo lat ta kanyak, ta siya kung ti makamaw. Agdinamagan ti panang tiliw mo iti Cobra. Adun ti makamamuken ka. Gapo iti kinalaing mo nga agtiliw iti ulag, King. Aya, Wen, King. Nagbalin ka asikat. Gapo iti kinaturid mo. Nakatiliw ka manen iti Cobra, King. wen, tatay sagani. Dayto yaw awagan da aking Cobra. Ay, saos. Nakabut-buting tilangana. Nakatungraraw. Awan ti rumba nga pagbutngan nyo. Kitain yaw, tayo aya magtiking Cobra. Ay, di mo aramidan day taking. Nagdakkel day taking Cobra. Ay, hindi kay madanagan, kakalugaran. Jak to pa'y madanagan. Kitain yaw, no kasano nga garaw ti King Cobra. Ay ayam kaon. Naglay nga talaga ni King. Ay ayaman na ti King Cobra. Hop, Naglayng. Bakit tayo? Iga magpay ti ulo na. Tinukawan nagtiulag. Ay, saos. Tinukawanan ti King Cobra ti ramay ni King. Jagpay kaya ti matay. Itaray na kadagos ito ospital. Day tati maganab mo, King. No saan ka na itaray adagos dito ospital, malamlamayan ka kumaitan. Nadang. Husto ni Nanang, no di ka pa'y laagsardang itar aramidam. Matay kan, kat no natay kan, makiasawa akto matan iti sa balay. Anya, ay saan bakit? Jak kayat nga asawaan dakat isa balay. Ay jak to nararamidan tagtiliw iti ulag. Ipakaambok tulaagan kadag iti masiknan. Ta isudan ti makamaw. Ay jak kayat ti masapa amatay. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Anya, awan man ng tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay matan ti kasto panagbiang.
No nagrawat kan to mga ming. Anya? Pudno ti bagbaga. Iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Naa. Agasam ti labay mo. Uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo day ta pa nagsasaw. Kan pudno mo ti bagbaga. Sana ya. Anya nga ita. Awan man bagas tayon. Naimbag ko man no da trabahom. Ay. Ngam awan man. Di ka kadi madanagan bakit? At danto. Oho. Awan lang arod trabaho mo. Ngam nagrawat ka pa ilang amangan. Na. Tirumbang kan ka. No awan ko mati trabaho. Kontrolam ko mamad tilabay mo. Anya? Nay, nakapulas ka, may. Papanam. Sa dino kumapay ngay. Inak alaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaang. Awan lang arudan bagas tayo. Jak paila aggaraw mat. Nakaungot ka matan bakit? Uray asinong asawa. Makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas. Ngam di ka pailag trabaho. Gusto ka din. Naimbag kumamit no amom akontrolan ti kalam no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan man. Ad damat arumaurawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan da tata istong. Inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay nagpamerienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita. Ngamin, isulaang dayjay ti kwarta. Os! I know, and I can understand your situation in a way. At ito'y titangdan mo, itiduangal daw, Petra. Ay naagyaman ako unay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko tata. Ngamawan ngaminon ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lata titiks ko rin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unahin bakit na kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa at mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, sikan sa lang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Ah. Kita aman dagiti asawa ti kaaruba. Inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam sika, adda ka laang dito'y balay. Hey, di ka di madanagan bakit? Lalaki din aya. Mariknak, umadanin ti panagbak ng tayaw. Ay no, Pedro, ay tumpang kansan. Ay pangasem, di mo mararamidan ti kasta. Ang mga nagbabawi ka. Ay na, no sakti si ka. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo nga giinang. Never. Tasi ka mo ti mang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kaya't ko apanawan. Gamaya. Di mo mapanawan? Gaputa madanagan ka, nga awanton, ti mangipaay iti... Hoy, tila sasawamot. No, ti pagragsakam lang ti pampanunutom ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Agpanunot ka. An-an mo nga iti lalaki no sa dutmet? O, di useless. Oh, kaila anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na? Dayjay man nakaturog ijay sirok ti mangga, nanang. Paiso. Ay, unay matan ti amam. Talagang awanan ti maaramidan na.
Day talatan maturog ngagmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapod iti panggadan na. Wan nga rod. Ngamala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Ay! Unay mo day tagapan naturog mo. Ay, unay ka matay. Nakapakigtog naman. Apay, di ka mabisen? Unay pwesto niya. Wala, mabisin ako. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wag! Gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Sigan to mga min. Imbes sa maamwa ko no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, iso nga amok nga asidil ganti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo. Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh, Alang nga ron, panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo, no sa dino abanda ti ayan ti balito. hey. Sige. Yung kakarudon. Panawan na nga rin tayo turog ko. Anya ti ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang dan nga kuraus, ijay ayandain siya. Ay nasaanan nana. Ngamin, jak kayaten ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana. Saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar nakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar. Una na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros itimula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapod laengan iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamaan da ti tagtagainap ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukutin niya? Day tangarod ka. Tangamala, bayan tayaw. Anya ngay mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag da imay ka, bakla. Tata! Apay kiti nasaan? Isupay atangdan ko nga igatang ko iti pagpapintas ko. Wen awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon niya nga tamat ati mapampanunod na gidyang agasawa takaslada ag mauyong. Wen garod payman, tanong masabat ko laday ja Petra, baga akman. Ay, tata! Barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra! Agpanunot ka man! Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo? Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babakit idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya? Kat uray pa kasta agtrabaho ko'y lata Saan kaya basta mang namnama iti data gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak matin amakitang dan.
Iso nga urayon milatan ah. Ay, malumanon. Awan pa'y si daon mo. Kasta ya. Awan pa'y maigatang. Ay, unay mo tan di kastoy abiyang apaw. Ang kapayla umutang iti tersena ni Nana Basyang. Amumit anarigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, adda pa'y listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unyag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikan. Wala kay, ina nga rodal. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Ay, apay tata. Apay nga, saan kamot tingom umay makitang tangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainep nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Di ko namkit di, umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami, tadiyo kayat ti maartapan. Anya, Ala, mangan ka amangan lakay, agbusog ka. Areglado ba kay? Kat kalpasan amangan ka, maturog ka ha. Barang agparangan ti gold bar iti tagtagainap pang. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kay? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan pa nga ron? 5 abulanan manipod na itagtagainap kung ada gold bar iti arubayan tayo. Yung maging gaita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kun kastamot ten ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklak takuman. Amangan kit dimot no al-altit day tatag-tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa'y ngay may ka dito'y balay may. Wala na. Umay ko la kumasaludsudan. No makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya. Nakababain man. Namanyangay nga road. Yapay. Sa inyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw. Nana? Kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau. Nga awanan ti mula ni insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo makitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nakko mga agmula. Ay kahit mapan kay ti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy ang kinalakay ka, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, may papan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita. Kundag iti sadot at at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tata. Kulak laki din no bimak ng kayon.
Tasan kayo mutan na makitang tangdan. Ngam saan magayam? Pasensya kay kumantata. Ay, Manipod ita. Lipatan min da a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Kat sapay la kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan. Ana itampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami itingkay panang tarabay.